Na kuna vyakula fulani ambavyo vinafanya mwili unakuwa unazeeka mapema au unazeeka kwa haraka, kwa maana yake kuwa ngozi inakuwa inalegea na kukunjamana mapema. Lakini seli zinakuwa zinaharibika na magonjwa ya uzee kama kisukari, moyo pamoja na pressure. Sasa hivi ni vyakula 10 ambavyo vinakufanya wewe uweze uzeeke mapema. Cha mwisho ni cha muhimu sana. Ukiwa kama una tabia kula vyakula vyenye sukari nyingi, jua kabisa itakusababisha kuzeeka mapema. Vyakula vya kukaanga, vyakula ambavyo ni vya kuzindika, kama unatumia chumvi nyingi, kama unakunywa pombe, kama unavuta sigara au uko karibu na watu ambao wanavuta sigara ule moshi wake. Lakini vyakula vya wanga ambavyo vinakobolewa, vyakula nyama nyekundu, lakini juice na vinywaji ambavyo vina kemikali kama energy drink, kama soda na vile na zile sukari na vinywaji vyote ambavyo vina sukari nyingi. Lakini pia badala yake unaweza kutumia mboga za majani, matunda, lakini samaki ambao wanakuwa wa kuchemsha, karanga, mbegu ambazo zinakuwa na fiber.